Remember also. You bisa say, dear nipa maba makes woman happy. I won't passwa. Dear no better, why you buy? Yen shania my bema yenia matesa wuti we bema person ma wani jipa wo mpama. Dear no be. Abna me da say. And we michia ahwefo nyina obi biara o hwe Royal TV. Mesi onyankopon onhyira wa bibia agedwa na tena se na hwe yen. Ye wonyama pia oma oba nani gi wompem. Zamanyama ni bin. Normally me kasa de bia I want to take myself as an example. How if you are a man and you do to me, it makes me happy in bed. Personally myself. Oya na me pede benyine de enyi besie nzagro. Enyiri jagro na rebisa na asem na nyere bonkomo you talk to her na rebisa ade a me ye we eye wo den ade a me ye we wo pe ne sen abna wo tie me wo bisa no o ka se ope na wo say bisa ne se wo pe ne sen e ho no obekire wo ma wo hu the secret of the lady. Okay. Because so what me bisa na ko deep I be tell say here na me peni say ode won say be di me no fo ano agro but ebia dada no de bia wo ya no fo no fa no ni agro nanso wo so no fo nim na wo de di agro say de Pamela da hwe ya na ote hwe na wo so ne no fo na wo de di agro ebia wo so no fo body ni nyina enye ho na feeling ne wo nanso feeling ni gina no fo na ano no enti be ma de wo fa oba na wo bisa no me do fo e pene sen wo pese de me kono no ananka me kono different way ma o say there be me de odo say come to enya me de me pese odo say be fa ho but me pene sen ka odo me tweba be di agro. Okay, enti aba ne sa pe no hu say ai enti ge de bia na chese se de nanka me fa no no enye sa na no pe no enti nanka ge yi pese nka me de ne tweba mumu na di agro enti nanka ge yi pese nka me de ne nan kokro muti na hye menum wonim say yetimi de mano na hu ye kama na ode onan kokromoti no onhye na wo so na ode onan kokromoti ama be ma no se na hye na num na ye se de oleke na se de oleke tough no no di agro agudie wo mpem oba bi ohope oba bi ohompe wo be ma bi so ohope se one ne ye na ka wo massage ne na ase. Okay, ode won sa di ne na ase agro wonim se normally to say even say a police for soldier for mo ko training shape boots baby no normally when they come home they want you to massage omuna yase na enye motomoto obi o ha na feeling no therefore say oh yeah for say I don't know say oh yeah mo obi for say oh yeah ne keke no obi nso ani gida no oh yeah ne sama na na kra ne na kuma ni age enti ka be ma bia de to make a woman happy in bed no one ne ya na wo bisa ne niema oba ne pe na wa jam and then the most important thing because me no dear ye me enti wo se ohu ade a mepe na wa ya ama me wetimi ehu de mepe na wa nya ama me de obi ye bia enso me enye de kra wetimi ada ho se ceiling na opese me kan ya me kan ceiling no wo be di me but feeling no emma enu ti na ya eto no be bia obi hu so oba bi anu afa ne kuna na ne boyfriend echi because be man nyamre ne communication very and important lack of communication in marriage it's very bad enti me fa sumdri mafie. Because all the time, maybe I make you happy, but you don't make me happy. The moment you put it there, you drop it. Now what happen? Not just say, Sebio, dear, dear, me no for so many was so. As a what didn't me try? Annie, yeah, but what didn't you see? Men should be. I'm being honest with them. Yes. Men didn't you know bar? No one done ho. And then when didn't crack here? That was it. And if you know, say you can't play with a woman, you can't ask the woman what she really wants. Forget it. Then don't do it. Good. I'm just telling them this. Good. I'm told a lot of men that is what they do. They don't ask their woman. They don't ask you what you want. Omum bisa baby opesa almost so. Omum can change. Na nya say there oba ni poor no to a or the man we chire no so the fair chire or the remo ye dog no enu asa na wo kone yo sa misrew. Eto da. Muni ye nin komo. Mumbi say ye niema ye kra pe. Mumbi say ye said ye pese mu be so ye mu afa. Mumbi say ye said ye pese obe fear no am no fear no enye ni nyina dis obe so ya no nyina hye wono na we ni say chengo. What did the teacher maka crazy now with your man? Or better the best in the take them and I said, you're about 2 minutes. Okay. I said, no, I want to tell them it's a problem. People are going through it. Please, I am pleading to men. It is not fair. Men for teach them and you're not sure Ben. One who said, yeah, that's a licking. Now you're licking.
oba bi wo ha na leke ye se opese wo leke na na wo fi mu nsuo no obi so ho ompesa yeah oba bi wo leke na opese wo leke na uti ye juma wo ho obi so me say wo ye me sa wa ha me me wi na menya kro no what see obi kwa wotimi nya me chese me mpe infection yeah enti no ni nyina no obisa but when bisa na obey some mistake we so I am telling them ask the women what they want. A woman ask your man what he wants and do it right. Pamela nya ba na wa abani me numere me wa kani nyina onka nyina ola akani nyina anumere Pamela ye hwe bibi DM ni ma emma me ka sewo edi mpa na be ma mo wani age wo mpa mu sa be ma di wa dim na ho atom what wonu hu no kana wo ka niyama you always want to be with this what's what banana me charity for ni ahwefo nyina be ma be diw ama hu se we diw ho aba ho ato ni na sha se free communication as she said ma ba ho no so what I say no person na na aju person utimi what could jare so mami some signs and body language bia and yes I wote wa na ma betena ho nchen na wada na me ato ho na wo de awure papa da bi so man say na unya me obedi me so what I say be a boxer be a obehye o singlet be a obehye o proud be ku be as that won tutu usi anajo but anajo no what tutu say na do o perfume be a wo di gu hu ko adwuma da anajo de gu hu kakra so what I say o betra me nche no nkomo no enye te nkoma edini any day bia nkoma no obesisem utimu se nkoma na eba no so what I say na betutwe me na wo be me na wo suso me enye so obeso me no watu sister major eno die this is gradually so what I say no for no na be normal and omo we no for ano sa me ma na omo we no for ano omuntie obi ho no for a obi ho na nse ka no de si ano okay yes I put your ban off totally okay tetrama now they are enye nteso manyama obi ho so sake no for a obi hu na nteso ma and na no for hu nyina now the tetrama kakra na de afa no na se wudi ni rough visa no just say nkaka kakra baby open say na minya ba ni kan minya ni say but menya ade a wu ni sade na wo ye no wo ye in favor of you alone okay bi so ba no aha wa so na ye ne de and na make sure say mema bebe mu make sure so ho afọ ana so ho for ye ono ne de na so de nko ade so di wram na ye nya ne sa so ye sa be pro ba no say myself for myself for you now you so make sure say myself for you no we say I'm in the mood. Okay. I'm ready saying na ebeko. Na myself for na so we dey na gina. Once e gina nkwa de we dey be wom dey be prame. Obe proud. So make sure say myself for no we say I'm in the mood ready to do it. And most of the time, na location like environment no so ka ho. Okay. So what enye dey be na bedroom and am paso. E to da konyam kakra. Se kitchen kra na de be hia me a. E we abesi aye no no. Ama kuntu kakra se mi yin so wo fridge mu kra na e we abisi aye na ho na yitimi e bibi be 2 minutes bi so what I said be ko bedroom so you shouldn't be all the time say o dan pass no about na where o dia ni ye do I say enya unexpected like okay abi kra wo ho bu otimi ye woni down ho so e bia wo ko fa de ba bi wo ko dware woni wonya wa means be have sex but the will be say aye ade no you be in the mood okay so nim quick one May, me pacho yenhwe bibi wa ha. Obetimi asori amaye style bia. Eno na wo eye wo de. An experiment be. Experiment me dey style me dey ya na me tap dog. Enti o dey. Eti obetimi aye bibi ama ya ahwe wo abujen so. Se dey oba wo fi opese. Me mic no mo mo ame. O dey o dey wa som na pacho. Won say God no e was say eye ni say na ye say na me pu me membu akonya no na be ma no yeah
Not to say. I'm not to change. Remix or a good dear no. Pamela. Yeah. Oh, Tomano. Me who are no remix. Oh, Tomano. Remix. 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 Pamela. So what I said, me ngasa wo se musa na. Oh. Ma hu se wa bre no. Ah wo dware a wo she boxer bi a yi ni demu no. Ikote ne demu no. Ma sheda de no fo ya bi twitwi wa. Me hu se sole a. Me dwa mainti. Na ma be gina wani. Ewade. Se ne emfa wura musurudu. Ne. Me be gina wani sa na. Na ma di kan. Aye di ano no me de beta da o kaka. Okay. Sa de na edo. The teaser. Ano se na fo wura mu. Na me de beta da o kaka. You have to be a teaser, yes. Me de da wa na ma peja me mu. Me hu se e ba sa ni se ti mi gina. Na me de wura mu. Okay. Na ma me yi. Rati. There be ending at once. With the Roma. No way. Hey. So what I say, I want to turn it for both. So what I say, that was Sunday. Na me ke na be ma no do sisi wo. They said do sisi wo. What say? What ho? Na ko tie ni na so. Ti obeso. Why say the ogwa wu. So what I say, na me nkyira wade bi. Me ba. Na yes say. Why you say? Eti number dey na odi baba ko na we pe. Me yes e be Roma na ma so de. Uti se me. Me ti so sa ma sheda. Me phone no pre ko pe ma ho nya wo de. Me pendi. Into one last we be we bedroom. So what I say na me that. Into only in the mood to cry now. So what friend na room. What friend to be in the mood. But me ndi me say my brother sister. Me do with so into me tease over 2 seconds bia. Now I did oversee your bed.